vumbura TV Rwanda. Mu karere ka Rutsiro umugabo yangiwe kugurisha isambu ye ahita yiyahura. Havugimana Hisironi w'imyaka 72 wo mu karere ka Rutsiro yasanzwe mu mugozi amanitse yapfuye, hakekwa ko yaba yiyahuye kubera amakimbirane yari afitanye n'umuryango we yakomokaga kuba yarashatse kugurisha umurima bakamwangira. Ibi byabereye mu murenge wa Musasa, akagari ka Gisiza, mu mudugudu wa Rubaya ku gicamunsi cyo kuwa 4 tariki 26 Kamena 2025. Amakuru avuga ko uyu mugabo mbere yo kwimanika mu mugozi yabanje gutwika ibintu byari mu nzu. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Musasa Bisengimana Janvier yavuze ko amakuru bahawe agaragaza ko ashobora kuba yiyahuye kubera ko umuryango we wamwangiye kugurisha umurima. Murakaza neza mu isi y'ibyegeranyo, aho nta handi ni kuri channel yacu Vumbura TV, aho muzajya musanga amakuru atandukanye ndetse n'ibiganiro bitandukanye. Ngiye uvuga ndi Imana ishimwe Vincent. Niba ugeze kuri iyi channel ubwa mbere, ntiwibagirwe gukanda subscribe kuri TV yacu Vumbura TV, like, comment ndetse na share kugira ngo ujye urushaho kubona ibindi biganiro ndetse n'amakuru atandukanye tunyuza kuri uyu muyoboro wa YouTube. Yagize ati: amakuru y'urupfu rwa Havugimana twayamenye mu gitondo ko yiyahuye akoresheje imigozi y'imishipiri bakoresha bubaka. Twabwiwe ko urugo rwe rusanzwemo amakimbirane yari ataramara igihe, yakomotse ku kuba umugabo hari ubutaka yifuzaga kugurisha kandi ubwo yari asanganywe yarabugerereje abugurisha baramwangira. Yakomeje avuga ko Havugimana yarayatashye mu masaha akuze, ateza umutekano muke, umugore n'abana bajya gucumbika mu baturanyi, ndetse ubuyobozi bw'umudugudu bubasezeranya ko buza kubakemurira ikibazo mu gitondo. Baje basanga amanitse mu mugozi yapfuye. Yaboneyeho gusaba abaturage kubana mu mahoro, n'ibibazo bafitanye bibakomereye bakegera inzego za leta zikabibakemurira, kuko kwiyahura ari icyaha gihanwa n'amategeko y'u Rwanda, akabone n'ubwo wapfuye atabihanirwa. Umurambo wajyanywe ku bitaro bya Murunda gukorerwa isuzuma mbere y'uko ushyingurwa. Dukomereze mu karere ka Rwamagana. Umwarimukazi w'imyaka 49 yishwe aciwe ijosi. Umwarimukazi w'imyaka 49 wigisha ku rwunge rw'amashuri rwa Rwamagana Protestanti yishwe aciwe ijosi n'abantu bataramenyekana. Uyu mwarimukazi yishwe aciwe ijosi mu rukerera rwo kuri uyu wa gatanu tariki 27 Kamena 2025. Yari atuye mu mudugudu wa Bucyoro mu kagari ka Sibagire mu murenge wa Kigabiro. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kigabiro Rushimisha Maka yabwiye Igihe dukesha aya makuru ko inzego z'umutekano zatangiye iperereza ngo hamenyekane uwishe uyu mubyeyi, ariko mu bakekwa cyane harimo n'umugabo we bari bafitanye ibibazo by'amakimbirane. Gitifu yagize ati: yari amaze iminsi afitanye amakimbirane n'umugabo we ku buryo uwo mugabo yari amaze amezi 3 afunze. Twamenye amakuru y'uko umugabo we yari yarafunguwe ariko ntiyatashye mu rugo iri joro. Rero uwo mubyeyi yahamagawe n'abantu babiri baramubwira ngo nabakingurire. Abo bantu bahise bamwicira ku rubaraza. Gitifu Rushimisha yakomeje avuga ko bakibimenya bagiyeyo hatangira iperereza ngo hamenyekane uwaba wishuye umubyeyi. Yagize ati: ubutumwa duha abaturage ni ukwirinda kwihanira. Leta yashyizeho inzego kugeza ku isibo, ku mudugudu dufite abayobozi, ku kagari dufite abakozi, ntabwo izi nzego zose zakurangarana. Abantu nibareke kwihanira, umuntu ufite ikibazo nagana ubuyobozi bumufasha. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Iburasirazuba CP Twizeyimana Hamudani yagize ati: twamenye ko hari abantu batari bamenyekana batemye uriya mubyeyi ijosi. Ubu iperereza ryatangiye ngo hamenyekane abo bagizi ba nabi kandi babihanirwe. Umurambo wa nyakwigendera wabonywe n'umwe mu bana be mu rukerera wahise utabaza inzego z'umutekano. Umugore witabye Imana yari asanzwe afitanye abana 4 yabyaranye n'umugabo we, bari bamaze iminsi bafitanye amakimbirane. Dukomereze mu karere ka Rwamagana. Babiri barimo n'umugore wari ufite uruhinja rw'amezi 4 bagwiriwe n'ikirombe bahita bapfa. Abaturage 3 b'umurenge wa Musha mu karere ka Rwamagana bagwiriwe n'ikirombe bacukuramo amabuye y'agaciro mu buryo butemewe. 2 bahita bitaba Imana mu gihe undi umwe yakuwemo ari muzima. Iki kirombe cyagwiriye aba baturage ku wa 4 tariki 26 Kamena 2025 mu mudugudu wa Kiruhura mu kagari ka Kagarama mu murenge wa Musha.
agace abaturage bari bagiye gucukuramo gasanzwe gahingwamo na koperative y'abaturage basaga 700. Mu bapfuye harimo umugabo n'umugore we wasize uruhinja rw'amezi 4 nk'uko bivugwa n'abaturanyi be. Bavuze ko bari barababujije kujya muri iki gice kuko hasanzwe hari ubutaka bworoshye cyane. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Musha Rwagasana Jean Claude yavuze ko abaturage bapfiriye mu kirombe ari abagiye gucukura amabuye y'agaciro mu buryo butemewe. Yagize ati hari ahantu kampani icukura amabuye y'agaciro ya Trinity idakoresha ariko mu butaka bwayo ihaha abaturage rero bakahihingira imyaka. Ubu harimo ibigori, hari abihisha muri ibi bigori bakajya gucukura mu buryo butemewe. Bagiyeyo rero mu gitondo, bagezeyo bari gucukura kuko batanabifiteho ubumenyi. Igitaka cyabagwiriye, 2 twabakuyemo bapfuye, umwe aba ari uba muzima. Gitifu Rwagasana yavuze ko bafatanyije n'inzego z'umutekano baganirije abaturage babagira inama ko nta muntu ukwiriye kujya mu bucukuzi mu buryo butemewe kuko bushyira ubuzima bwabo mu kaga. Yavuze ko kampani isanzwe icukura mu buryo bumenyerewe ari Trinity Metal iha abaturage babishaka akazi buri munsi ku buryo ubikeneye yajya ajyayo akaka akazi akabikora kinyamwuga kurusha kubikora yiyebye. Kuri ubu imirambo y'abaturage bitabye Imana yajyanywe ku bitaro bya Rwamagana kugira ngo ikorerwe isuzuma mbere y'uko bayishyingura. Amakuru yacu reka tuyahinira aha. Mwari kumwe nanjye Imanishimwe Vincent Vumbura. Niba ugeze kuri iyi channel ari ubwa mbere, ntiwibagirwe gukanda subscribe kuri channel yacu Vumbura TV, like, comment ndetse na share kugira ngo ujye urushaho kunogerwa n'ibiganiro bitandukanye tunyuza ku muyoboro wacu ndetse wanyu wa YouTube.